ngenxa balala mungibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu safana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama unyukubisi. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiya Viva TV1 elami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakangcobo umfana se-NTW not divorce women. Usuku namhlanje luhle kakhulu ngoba sanjelwe ke ilabo abantu njalo maqikelelwa into ekhathwa party salezwe ikhali njengezikhali zani na zamantungwa hleli noKhumalo umbulase bathi umntungwa la endlini zemsakazo noma endlini kezi kamabona kude weSiya Viva TV1 se-studio sinethezekile hleli nomntungwa nawe lapho ngasekhaya siyakwamukela ngezandla eyifudumele. Please subscribe, also go to comment section ufike ubhale nje uthi cha mina ngibona ukuthi ngale nkulumo enikhulumayo nako wami umbono noma sicela nimbuyiso umntungwe phinde ezokhuluma futhi. Suku namhlanje asikwamukele sikubingelele Mbulasi. Siyanibingelela kuSiya Viva TV1 FM. Sijabule kakhulu ukukhuluma nawe dokotela usona namhlanje udokotela uKhumalo lo esikanye naye ingane zakwethu abanye beza umntungwa abanye beza umbulasi abasazi ngenxa ukuthi abaqonda ukuthi kuyahambisana njengoJosaka. Mbulase masingena sigxila oswena namhlanje sizokupha ithuba lokuthi uthi mawubingelela bese undlalela ngokuthi masikhuluma ngoKhumalo sikhuluma ngenyanga engubani isukaphi zithini impande zalo baba. Siyanibingelela balaleli bonke South Africa sikwi-TV kuViva TV1 FM. NginguKhumalo isibongo ngidabuka ezweni laseMatuba kwaZulu. Isibongo sami nginguKhumalo ngaziwa njengomelaphi ngizalwa nginsizwa yayingumelaphi enguJamludi waKhumalo. Abayazi babeyibiza ngebongo bathi ke ungozi waziwa njalo kwelakithi. Mangisho njalo wena wazi uKhumalo ngozingozi kwela seMatuba uzongazi kalula ke benimbiza kanjalo untanga uba insizwa eyayingizala ontanga yabo ube inyanga kubaba nami ke ngakhula ngangenwa isiphiwo somnyanga ngahamba naye ubaba elapha kwangena nami ukwelapha okukuyena nami ngasebenza umsebenzi wokwelapha ngihamba nabo baba ngakubona umsebenzi wokulapha ukuthi ukulapha kuyini nokwenza izinto zokulapha kuzenziwa kanjani. Okay baba ngifisa ukuzwa la ngawe hayi ngomunye umuntu ukuthi ukulapha kuyifa noma kuufuzo. Ukulapha kuyisiphiwo obese ngathi kuufuzo kosuke ezalwa ngonakho kodwa kuyisiphiwo ngoba manje zalwa indoda nebathathu anikuthathe nonke kuvuma mhlawumbe oyedwa kube isipho sakhe kungene kuye. Okay sikuhlukanisa kanjani ukungena nokungenwa edlozini? Ungenwa kwelapha edlozini ukuzwa wena emzimbeni ukuthi kukhona into ekimi ngokujwayelekile nje umuntu osuka ngenwa idlozi elizofuna balihamba hambele laphe uyavama ukuthi ezwe ngamahlomba akhamsinda omunye azamule njalo bese beze kwesinkathi bemkhomba ukuthi hayi wena unemoya leyo moya bese ihamba kube nesikhathi ukuthi ke bemthumele kubantu abageza imoya baphulukisa imoya bazophike bamgeze imoya beyihlahlubise ukuba imoya yakhe igezeke usale idlozi kahle ngoba umoya iqala yenile kodwa ukuhlahlubisa imoya kuyembula uyigeze ime kahle siyaphuma kisiphiwo sokuthi ungenwa ukuthi ungenwa ledlozi lokwelapha ungenwa ledlozi uzoba umfundisi ungena isiphiwo esinje kodwa ungenwa idlozi lokwelapha ningamhambisa nasebufundisini abe umfundisi kodwa ungene ukwelapha yena uma ngabulapha ngokomphefumulo noma ulapha ngokwamakhambi noma ulapha ngokwani kodwa nje usuke ngenwa ungene ngomoya welapha okay obunyanga njengoba noJesu
wazi wakubeka ukuthi bafundi uyinyanga uyinyanga yene kwelapha yaphilisa inyanga ke isuke ingene yiyo inkolo kwephilisa abantu. Dokotela, ngokokulapha kwakho uqale nini ukuba inyanga le uyiyo uqoqo njengamanje? Ukulapha kwami ngiqale ngo-1985. 1985 usekulapheni? 1985. Khona la isikhathi wathatha khona ikhefu noma solokhu nje uyibambile? Ngilapha ngiqala ukulapha ngisasebenza mangena ngomoya ngisasebenza lo okulapha wagezwa ngiyasebenza lapho ngikhonza ngiyakhonza ngangikhonza ngisayoni kwaphakama njalo ngobuyoni nokulapha lento yangena ngithandazela abantu ngiyatshelwa lidlozi ukuthi yenza nje kuthe ngihamba ke ngithandazela abantu la ngikholwa wasuthi umoya kimi wasekuqhamuka umkhulu kimi wathi umkhulu hayi bawuhlula abantu abagulayo balifuna ikhambi yize wena usebenza ngamakhandlela nangezibani nangezitsonto kodwa kufuneka ufunde lokhu ukwelapha ngamakhambi. Ngokukhuluma kuwena sakuthonga ebusuku noma khoma nje imini kwabha? Ukhuluma kumina ngilele ebusuku akhulume lo muntu ngihambe ngiphe ngitshela baba ukuthi bade kukhuluma umuntu ethi babathi babayi ungenwa umkhulu wakho makunjalo. Lo ngenile na impawu ngoba fanele siqwashe kuze size kulabo abangeniwe. Lo ngeniwe no angithi lo ngeniwe usumchazile lo uwe. Yeah. Ake sibheke lo ngenileke manje. Lo ngenileke impawu zakhe uzibona kanje uyazichaza uma ikhuluma lokungenile uyazichaza uma ikhuluma. No ngifuna mina manje lo ngenile ongenile okuyena oyikhethela ukuthi mina kusasa ngiyinyanga. Impawu zakhe lo ngene eminyangeni umbona kanje. Omunye uyambona ukuthi umbethe samuntu osehambile wawugeza ukuthi yena useyisangoma noma ungumthandazi busumbona ukuthi umthandazi. Omunye kwenzeka ungamboni egqoke ukuba umthandazi nomngoma angaphaka ebuhlalo kodwa ungenwe yena idlozi ngoba kusemzimbeni angene entweni ongayigaxa komunye. No ngiyayizwa Dokotela ikahle yakho kodwa sizogcina sizwana. Ufuna sicheke umuntu oyi-original noyi-fake. Umuntu oyi-original noyi-fake kwehlukene kanje. Umuntu ongenwe ukwelapha uyabonakala ngani uyamuzwa ngisho ekhuluma nawe izinto uyazizwa kuwena ukuthi unani akutshele nje ukhuluma naye akutshele ukukhuluma naye usiyabona ukuthi hayi usho lento wangenwa into ephilayo. Lona oyibheka imbamisa yakhe uvama ukuqhweba ukubiza udoza ngapha senza ukuthi ngapha Dokotela bese kuphinda benza kwethu ngiqalaza lo qhwebayo akuboni la bese kuphinda futhi omunye ahamba ahlale endaweni mhlawumbe ahlale endaweni yeground abeke phansi izinto ahlale uyibonele wena ukuthi hayi ufuna namabhodlela nezinto ukuthi uyelapha lo malapha ongeniwe uyela uyamphupha ngisho ebusuku ukhonjiswa idlo zakho ngokuye kubani hawu busibuza abantu hawu ngiyazi ngiphupha ubani ngiphupha ukuthi nokuthi bathi hayi siyamazi uyelapha bese lo muntu uyelapha ungeniwe ke lo muntu lo ukhonjiswa idlozi lakho kuyena uma umphuphile usuke ngeniwe kuphinde futhi noma ungamphuphanga futhi umkhonjiswa uzofika umbone ukuthi ungeniwe ngoba uzomthola ekhaya lakhe lapha asebenze ahlala khona hayi ehlenyuka. Dokotela solokhu waqala ukwelapha iziphi igameko oke wahlangabezana nazo wayinqoba eyifweni zabantu naseyigulweni zabantu othi lokhu mina ngiyakushaya namanje ngisakushaya? Eyifweni zabantu engibelaphayo into izipho ezinzima engike ngahlangana nazo izipho ezinjenga meqo impulelo meqo ushaya ngiyawushaya umeqo. Okay.
abantu osuke ehlaselwa mhlambe ehlakendle ohlaselwa inhliziyo ethu nakho sengihambe kodwa bakhomba inhliziyo bathi dokotela inhliziyo yami ayihambi kahle inhliziyo ngiyakwazi ukuyelapha uyasilapha isifo senhliziyo currently ngasilapha phinde kuye kuthenini ngiye kophethe stroke mawuphethe stroke la ngizocesa khona kahle sikuthanda kahle uma sikushaye sisesisha ungaze kuphela iminyaka emibili uze kuthina singabelaphi uthi washawa stroke sesize sokuzekoma igazi selomila uselaphe kahle kodwa uma sikushayile within 2 years ufikile sokulapha uthona dokotela yikho lento ukuthi mase kushaya manje kuthiwa ungakapheli 2 weeks mina ngilapha i-stroke sa 2 weeks uthi nje wena as long as u2 years ungakapheli ungapheli sengamlapha lapha sangamlapha lapha umlomo wayesubhekilena uyakwazi uyawuqonda uyawuqonda dokotela okay ahlabela phambili ezinye zezinto futhi othi lezi ugogo zona BP abantu abaphatha iBP ngiyakwazi ukuyibeka ku level efanele ilevel efanele ngoba hayi ukuthi ngiyayiqeda iBP ayiqedwa indlela yokuphila komuntu kodwa sibeka ku level efanele uma umuntu athi nje ezokudokotela kusasa sephe mina ngimnika ibhodlela ngithi liphuze ebusuku ngeke ufike kuthiwa hlala iphakame kakhulu kodwa dokotela ikwi level kahle iBP yakho buyele ekhaya amnike into zakhe futhi asisho ukuthi ungabusathatha amaphilisi Mbulasi umuntu ungaqhubeka sifuna ukwazi izinto ngempela okuyizona udile nazo lapha esikolweni kuphinde futhi kuyoba ukulapha isilwane lento okuthiwa abantu isilwane silala nawe uphupha intombazane iphupha umuntu esifane lala nawe ebusuku lele ongamazi ngelanga kube ngomaziyo kodwa uyambona ukuthi ngavuka sengaphupha umuntu ngathi siyathandana naye ngilele siyayilapha lonto leyo sikugeze siva sika isho sebeze bafike esigabeni sokuthi bayishe enkonzweni nesilwane noma ngathi ukusethi isigaba soke sohamba silahle lento kwena sivale sikuhlambulule iphele kwena okunye mhlawumbe kwezinto udokotela zenzayo okunye ukuvala isilwane kubantu abahluza izilwane emizini yabo behlaselwa imoya emibi ngoba kunemoya enenkani ikihlasela emizini yabantu uthola akulaleki abantu abalali kahle nje ebusuku baphupha kabi abanye sebeyagula phakathi endlini imoya emibi bahlasele yonke leyo moya lesi yakwazi ukuyilapha ngiyakwazi ukuyilapha isuke lapho umuntu indedele liphile kahle ekhaya okay okunye doda okunye izinto sisu esihluphayo ama-ulcer sihlupha usigcwala umoya sisaka usigcwala umoya uyaselapha sisu njalo kuphuma nokuthi uma uthi uyadla siyaqumba uthi ukudla kudleke kahle yonke leyo nto siyayilapha ukuthi leso sihlolo dayi sis mhlawumbe nama-ulcers swamise kahle ama-ulcer ahlukane nama-ulcer phinde kuba ikhanda likuphatha njalo yile umhluma uhlukene nama-ulcer umhluma ama-ulcer singathi sithi ayinhlobo yomhluma kumuntu asuke esemathunjini eyilonto ezincane emathunjini bese bethe abadokotela makuhlola bethi hayi ama-ulcer nama-ulcers mawuthi uyadla gcwala umoya esiswini ngelanga mawuthi udla ukudla okunye mhlawumbe kuno-curry powder uthola ukuthi u-curry powder awuzwani nawe ama-ulcers ke lawo kuhluphayo makunjalo simhlophe siyawenza usongelane uze kuthiwa awuthi uzosiyeka ubona ukuthi hayi angingasidli singiphatha kabi odokotela abantu bamkhonzile umuntu abathi mabembona bese bethola ukuthi ungwevu ngoba lokho kusuke kukhuluma ngeexperience ukhuluma ngolwazi onalo kulomgodla wakho mhlambe ngamafuphi isho kuthiwa usashongo yona ngqo iminyaka yakho kodwa ukulinganisela umuntu ukuthi lapha ekulapheni lokho wafika usekuhlangane neminyaka yakho qobo cishe uba kamngakanani ngoba kwenza ukuthi kube clean na kumuntu ukuthi awuyena isho umuntu ongake ngelinye ilanga kuthiwa wenza into ekuthiwa iscam yes hayi uba ngwevu njengami nje njengoba ngineminyaka ngihlanza u60 years okay
Cishe lapho ke mbukeli ngasekhaya uyabona ukuthi masikhuluma ngodokotela abaziyo sikhuluma ngabantu abahlala iminyaka izibe mingakanani kuyisibusiso kwabona nje konke lokho qhubeka ukusubscribe mhlawumbe dokotela masingangenisa nje kafishane asithi ukuthi yes udokotela ngimuzwe engayibalula egroup ezinye inyanga zithi senze egroup udokotela ngimuzwe engababalula ama boys ezinye inyanga ziyawenza ama boys udokotela ngimuzwe engayibalula inyoka abanye udokotela bayawenza inyoka udokotela ngimuzwe engabaluli izinto ezithinta imithi yokuhamba kuyokwenziwa lezi zinto zo shoplifting zokuminca phuma esitolo nayo yonke impahla ongabona kuthiwa kusetshenziswa inkophe zo this and that kuze kufifiyele amehlishe security kuze kufifiyele nomshini uqobo lothi ti awusibalulele kulezi zinto engithenga ibalula yiphi udokotela enkakha kuyona noma ikhona naye enzayo ikhona engiyenzayo lapho ngiyazenza igubhu yazenza yes ezakhe igubhu dokotela zenziwa kanjani usinabele nje ezami igubhu zenziwa ngamakhubalo afanele kuba aphakamise isigubhu senze into umuntu ayifunayo igubhu ngokujwayelekile zigubhu zokuthi sikwenze ungasho niphathe kakhulu igubhu ngokujwayelekile zigubhu zokuthi sikwenze uphakame entweni ofuna ukuthi uphakame kuyona unebusiness unomsebenzi othile wenzayo ongobe mhlawumbe uyadayisa ngobuyini sikwenzele isigubhu ukuthi lonto yakho ihambe kahle unekhishi uyadayisa une tech shop uyadayisa sikwenzele isigubhu sibeke lapha e-tech shop yakho ngoba sibeke ekhaya lakho lapho sitshele ngiyadayisa lapha so uzophama umsebenzi wakho usebenze uyibone umsebenzi owenzayo uma nemimoya ekhathazayo lapha izoma imimoya usebenze kahle ibuye into oyilindele income imali ibuye njengoba noma konke into ebusiness usuka efuna imali okay dokotela zakhe igubhu iqala kumalini ezami igubhu iqala ku 5000 esokuqala sika 5000 senzani sidonsa umsebenzi wakho lo sokuwenza sumise kahle sidonsa imali sidonsa abantu mawufuna ukubuza abantu uma umuntu mhlawumbe udayisa insurance yakho uzogijima ku-insurance yakho kwinto yenzayo igijima ihambe kakhulu into yenzayo ngaleso sigubhu leso okay usilandise nje dokotela ngale kokuthini mhlambe ukuthi esilandelayo simalini esilandelayo simalini isigubhu esilandelayo siba ko 10000 esilande esisuka lapho ku 5000 siya ku 10000 okay sisuka senziwa yini ke siya ku 10000 izinto zenziwe ukuthi zingakhona ukuthi ithola emasinyane eduzane mhlawumbe sohamba siyeko lempompo siyeko ngaphansi yokuna kolokuzana kompumalanga endaweni ehlukahlukene sesiyakwazi kulesigubhu mawusithatha sesithi uzosithatha ngo 20000 ngoba izinto ezikusona ayitholanga amasinyane eduzane kuhlukana ngesigaba ngoba no tech shop usuke eqala phansi ukwenza umsebenzi wakhe so kunika isigubhu ke sokuthi ayiqala ngalesi ka 5000 uma sokuvumela ukusebenza kwakho usungakhupha ukusithatha ka 10000 ngisenza njani lesi 5000 mase ngizolanda lesi 10000 lesi ka 5000 ma njengento into yakho wayithenga uyasibeka ekhaya lakho la manje ngaze sibe mbili zisebenza kahle mangasasifuni ungasithatha usilethe kimi ungasithatha futhi sinikeze umfowenu asinambande asinantembi umfowenu stile simsebenzele somsebenzele mawusethulile kuyena ukuthi lesigubhu ngisinika wena ngasithatha enyangeni ngizokwenza nje ukuze sikuvumele usutshela usuthatha impepho usuthatha inkukhu nempepho usiyamtshela ukuthi hayi ke senginikeza ubani usiyamnikeza ubani umfowenu mawusithanda usithanda kumnika sona mawusithanda ungasinikeza inyanga mawuthanda uphela wasithenga esakho iyaphi inkukhu egubhini inkukhu egubhini njengenkukhu emhlophe sisuke sihlanganisa idlozi lakho naso isigubhu sikwazi ake ngithi nginikeza isigubhu ngizokhipha inyongo enkukhu emhlophe ngiyifake lapha bese ngichophoza kusona isigubhu ngisithi ngithi geza nangibani ngimhlanza nesigubhu isigubhu simazi sifaka lapho inkukhu iyabulawa inkukhu sithatha inyongo izodliwa inkukhu bese sithatha inyongo yayo nje
yodliwa phela inkukhu ayingcolile idliwa ubani nowakhona nalowo kade kulalela noma idliwa bangaphandle idliwa ingadliwa ngabakhona ekhaya yena engeke idle ngoba usuke emhlaba ezolanda isigubhu sakhe ehambele kodwa thina esisele soyidle ngoba ingcolile sengisho mina mangidlulisela kumfowethu ukuthi nasi isigubhu phila yebo boyidli inkukhu abanye kodwa yena angayidli yena ngoba yena usebenzisa inyongo yawo yena zithini izathu lokho ukuthi nje usebenzisa inyongo yayo inyongo yayo hayi ngoba ukuthi khona impi engahle imhlasele kanjalo futhi umnyathini omunye hayi idle ungayidla nawe athi hayi ngeke ngidle khumale inkukhu mina hayi bangayidla ngizokuyidla ngoba ngijabule isigubhu sami esenziwe ngayo inkukhu akunandaba nayo wena dokotela uthini mina ngithi akayidli isuke ingangcolile ayinalutho okay ngenkathi ithelwa esigubhini lenyongo noma ithelwe empephweni leyo kade uyibalula sithela la emanzini ageza ngabe bese sithela ngaphandle esigubhini ngoba lifuneka into njalo into eyigazi emntweni esebenzayo kuwena ukugeza ngenyongo yaso akukufakile ukuthi so ngoba isigubhu lokusifaka igazi njalo siyonakala bese sazi igazi asisifake igazi isigubhu siconsela lapha nje inyongo kukhwini lapha emanzini siconsa isigubhu ageza umusi sikhuluma ukuthi hayi ke siyamhlanganisa ubani ke uzosebenza ngani ke madoda nokuthi uthi madoda sisuke sishiya igama lakho akuthi hayi amadoda ngabantu isigubhu sisincoma igama ukuthi hayi amadoda lawo indaba angashiyo ukuthi bafazi abafazi bazwa njengabantu abafazi ngomama bahlala ekhaya amadoda azingela masithi madoda ngoba sifuna akhuthale amadoda azingela umsebenzi amakhosika abafazi ngabantu abasemakhaya abahlala ekhaya belindele ukuthi asesebenzele amadoda abapheke nakho ukudla bapheke yikho sithi ke into esebenzayo ngamadoda suke sinika igama siyincoma kodwa kusuka kwamagxolo kusengamagxolo ehlahla nezilwanyana nje ilwane kuzoba zilwane nje lezo ezidliwayo mhlambe ilokhuzana njengeimbabala imbabala sifaka ilokhuzana imbaba into edliwayo hayi ilwane ezingadliwa ezimbi ngoba lento sifuna ukuthi iphathe kahle abantu nasekhaya ingenzi lutho ekhaya kubantu bakhila abantu bese kulesa 10000 asihlabele phambili yes esilandelayo isamalini esilandelayo mina angifuni ukukhulumela abanye angisakhe mina esilandelayo awusakhe esilandelayo ithini izathu zakho doda ukuze ngithi angisakhe esilandelayo angithandi ihaba ihaba mangithi Ningizimu Afrika siyaviva TV1 iyohlezi ikhona manithi udokotela kabuye bhala njengamanje ezositshela ukuthi leli haba elenziwa abanye yini dokotela siphi inombolo zakho sikhumbuza indawo kuyona baba inombolo zami zemakhala kokwini 072 072 42 85 8 siphi date egcinile siphinde dokotela 072 072 42 85 30 egcinile ukuphi indawo baba ngisenanda ematiwe mawuyekha mawelapha engakhe khona ugibela itekisi enani ngoba unemoto driver uye mawuse police station enandi uyenanda emtshebheni jike emtshebheni ushona phansi ngomgwaqo ematiwe kwawolo udlule kwawolo udlule lapho ungathi uya ingabheka etafuleni ungaphika etafuleni kunendawo kuthiwa kusemaromini kuyona ngilapho ke emaromini kwe-era 10 lapho engakhe khona mawusemaromini usukhona kimi lapho dokotela kalifuni ihaba isigubhu sakhe sokugcina u10000 unezathu uyabuya manithi akabuye bhala njengamanje mawubuya dokotela usixoxele nangesikhwama semali ukuthi yini leyo isikhwama semali uyakholelwa kusona ngiyakholelwa kusona danke dokotela bye bye salute
Sanibonani. Unibingelelayo uzilungisele wakaMdladla. Owaziwa ngelika Magic wamaskandi. Aphinde futhi abizwe ngoMunxasi. Bafowethu ngilapha phambi kwenu ke ngizonithulela album yami entsha ceke. Yokuqala nqa. La kwaMaskandi. Esihloko sithi kunodlame. Bafowethu enganitshena kona ukuthi kule album kukhona imiyalezo yahlukahlukene kwezothando emhlabeni jikelele. Ikhuluma ngezinto eziningi ezahlukene. Mawufika kuyona uzofika uthole futhi noshuno wahlukile ocishe ungafani nabanye. Noma mhlawumbe uyela ngakhona kulo ucabangayo kodwa uzothanda ukwehluka kancane ngenxa yokuthi uphethwe umuntu owumpetha kwezomculo. Mawufuna ukuxhumana naye kuMagic uzoshayela kule nombolo u079 0877 268. Mawufuna uWhatsApp ufuna ukungiWhatsApp uzoshayela ku079 30 18 229. Uzongithola ke lapho kuWhatsApp. Mawufuna ungithola kwezokuxhumana uzosearch uMagic Munxasi Mdladla. Magic Munxasi Mdladla. Na Instagram ke okufanayo. Bafowethu ningaphuthelwa ile ngoma emnandi kakhulu enayo yonke inhlobo ongayicabanga ekashuni.